Aduh, hari ya ki buka ki abis. Dia na lo speaker wit uang kok. Apa sih lebut ini? Sadro ya. Loh, dia buset. Oh, iya. Pak, kambing atos buka. Nggak sabar mau diikuti dia bojoran. Nggak sabar jadi mereka aku tunggu liburan nak. Kalau goreng itu nanti itu. Udah nunggu. Itu nggak boleh saya itu lagi ya. Aduh, buka si Abid. Iba ulah sarimi wenya. Yang nyaman dong kumano sarimi ya. Di kamar eh. Era udah sih tahu. Malaikat. Era nangale. Ndak uar deh ya, bajan orang istirahat, orang tidur mau di speaker. Ndak ada laku naung kurang. Oke, bajan orang tidur, bajan orang istirahat. Lo speaker yo di Patay. Bagian apa ya? Itu kamu udah mau dikonsideran. Masih kasih pula. Makun ko sidaan. Nadyan pangacian, mun aganggu ka bajan orang tedong, iya bakun tak oleh. Bagian apa? Si Sitrum di bula. Lo speaker di bula, mic di bula. Amplina kayak di bula. Mau sih kasih pula. Saya nonton kau puasaan, nembejo ngosoan. Betal. Iya. Oke justru bola na puasaan. Tika si tusa. Aganggu datang ke. Bani bajan ngudi lo speaker. Ambu patay lagi. Kaya nga diulangi boleh. Pasaga beler. Mungkin na. Tas diga. Mata ngayon mo niya nadan. Mano sa telepon diga. Iya. Tak boy. Kritika.
Pak jujur gak bosan-bosan dah. Lagi masih nengar. Bila kenyang lagi coba deh. Nggak mau diikut lah kayak wakil lah. Ngajar ada mekar aku nggak iya. Suara asar dia lah. Tes cek 1 2. Allah. Enjuk berema angga tayo. Kita nampak kabek tu naleka buru 1:30 lah adan asa. Laki le ongkur orang ada. Malah suka nama tepak na orang. Saya gila tika na bula. Mentar kabula saya gila. Aduh nalakar bula tanya ketika. Berema anda tika. Tada pak kabek tu na adan. Erekan karaoke kanan main nanti adan. Atau pak kabek tu na puru adan tika. Bangki kan tika nih komuni ada nih tepak bekto tak dateng. Ada nih pokok luak sakale. Ane kok saya nonton dateng tika. Bareng mabisi tepak. Bulan apa tika si lopot. Bangki pa tahu ka aduh lekak tika war. Tanon to bekto nareng tedong. Ada ubkelo kaso-kaso nyari saja dah. Ada pak kabek tu na lekak. Berema anda tika via. Ay. Payahku nih. Tak puasaan dekat musuh. Buah-buahan aja rada. Pasti lopot. Tak nanying tak apa. Tak baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Mak bodoh jangan kiamat je. Ingatlah kiamat tu. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailun yawma idzil lil mukazzibin. فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Tengkok ben-ben naria kapi ki paringi atemu kalaben bulan suci Ramadan. Jelas bulan suci Ramadan ria arupa aki bulan saya sangat mulia. Salah setengah kalaben cara puasa. Di dalam puasa kudu beda niat. Menurut Imam Malik sunatake nyebut kalaben niat puasa sabulan. Lafallah nawaitu shauma ghadin min jami'i syahri ramadana hadhihi sanati. Jadi erangkep sabulan kangkui aniat puasa takok nengi are-are sing lain lopai tak aniat. Saya nomor 2 masalah puasa. Kencerna puasa padana orang alako se bejera tak tentu aki bejerena. Mun amal-amal si lain, mun alako misalnya saare bejer 100.000. Bejeng misalnya bejerena mun berjemaah petol ekor, mun katibian situng. Tapi mun puasa kencerna bisa situng, bisa petol ekor, bisa kosong. Ada sarda guna Allah nengi hadis qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa radina sengkok debun Allah.
wa ana ajzi bihi ben sengkok kia se bekal malas atau benakeun cerdak ka puasana. Maka di dalam puasa potu selain aja ge lesan tak neng ajajaan kecubaan orang ben tak oleh aganggu orang setepana istirahat kalaben mabede nyimunyian se sifatnya aganggu. Berema paham pi? Oke, paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin hello. Anika, tarawih nas tadi hoy. Iya mari lari ya. Hari ya kare kajian Ramadan. Gemma buat nama lambat. Kau udah tidur. Tak kerjot. Budu bacaan-bacaan kiamat. Enak udah pun kiamat tuh. Jeru wasi puluh terusan tepak ka surat kiamat. Satia lah bektuna kajian Ramadan. Buat na lambat saya tarawih ya. Atepatan kau udah boleh sidanya kia, Pak. Ya satia depak ka bektuna kajian Ramadan. Marah menaga bunga. Pun boleh. Benar apa marah ditanya kia? Wah, ada pertanyaan golol. Tadi napa pokoknya orang puasa ningku video YouTube atau TikTok se ngakan-ngakan katia mukbang atau vlog-vlog se ngakan-ngakan nah tuh. Napa tak oleh, napa haram makruh, ketimun apa? Mun masalah ningku kakanan si badan nengi TikTok atau bala YouTube, jeria tak masuk hal si afdal lagi ka puasa. Cuma beda keterangan ria makruhake. Jeria jelas keterangan nah nengi kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 22. Oh, king. Berarti makro tangki, Pak. Wah, iya makro. Hal makro ria lebih bagus tak elaksanake. Ayo silain pola beda se adanya. Engkau udah deketin tuh. Iya, ayo apa ceritanya kia? Manabi dung seharian gak bisa. Para pana apa sah? Kenapa pasana gak bisa? Sah, ben tak betal. Iya tak betal. Mon iki bete dong. Saya penting ningi waktu baca ngajira pakuna baca. Iya tapi mon pas langsung tedung seharian. Ya mas keko cengkel puasa. Jadi ngaki gini kon, dan benila juta dong pola-polan, bagian apa aja ngapa aja. Iya, jadi gak bagian apa aja yang bakun merok. Butuh.